dragi prijatelji, dobro večer. Otvaram redovan sastanak Rotary kluba Beograd sa velikim zadovoljstvom. U gostima večeras imamo šampione, paraolimpijce, goste našeg dragog Tiće Savića, Željka Dimitrijevića i Miloša Mitića. Pozdravljam rotarijanca, prijatelja Isaka Marijama iz Rotary kluba Ateneum iz Bukurešta. Pozdravljam naše drage rotaraktorce Jelenu, Mimu, Igora, Pavla i Peđu. Pozdravljam Dragana sa svojim prijateljom večeras Veljkom Sinogodom. I nadam se da se ne ljuti moja draga prijateljica Vesna što sam nju na kraju predstavio, ali pošto je ovaj naš domaćin, ipak ovako. Hvala. Ja bih zamolio Tiću da nam predstavi svoje i naše goste večeras. Tiću, dragi, voli. Dame i gospodo, dragi prijatelji, mislim da je ovo ovako jedan izuzetan događaj. Ovaj klub koji pre Drugog svjetskog rata postojao, ako se dobro sećam, 12 godina, do sada posle Drugog svjetskog rata 25 godina, ovakve uspešne goste mislim da nikad nije imao. Neka me neko pobije, bit će mi jako drago. Imali smo akademike, ambasadore, profesore, doktore nauka, naučnike, eksperte nacije i tako dalje, ali ljude koji su svetski prvaci, svetski rekorderi, nosioci, pobednici 2 puta na paraolimpijskim igrama, nosioci zlatnih, srebrnih medalja, svetski pobednici na evropskim prvenstvima. Ako ja se s jedne strane dobro sećam, s druge strane ako sam pogledao dobro u istoriju, takvih ljudi među nama nije bilo. Zato mi je posebno drago što su ovde sa nama Željko Dimitrijević, svetski, evropski, svetski rekorder, svetski prvak i olimpijski pobednik iz Londona i iz Rija u bacanju kljunja. Sa nama takođe srebrna medalja sa olimpijade u Riju, inače sa još medalja sa drugih takmičenja, Miloš Mitić, pred kojim je tek otvoreni put za sabiranje medalja. Takođe i njihovi treneri i pratioci koji im pomažu u svemu, Nenad Milojković i Ivana Žugar. Malo imam tremu, stvarno mi je mnogo drago što su ovde sa nama i da bi dao meni pustit ću jedan film koji će vas delimično upoznati sa našim gostima, a posle toga ćemo razgovarati sa njim. Željko je odbranio zlato iz Londona, postavio je novi svetski rekord i govori o tome da li je i koliko lako biti na tronu. Naporan je bio rad, naporan je i tekako, pogotovo za mene, što ja kažem imam problema sa godinom proizvodnje, naravno, meni je 45 punih godina, 46. Nije baš lako svakodnevno trenirati, pa i 2 put pred veliko takmičenje. Mi smo imali ove godine 2 vezana takmičenja, imali smo Evropsko prvenstvo u Italiji, imali smo nakon toga samo par dana slobodno, pa smo nastavili sa pripremama koje su trajale 40 dana na Kopaoniku. Tako da sve to stavljamo po strani i sve je to sad gledano lagano. Nije ni malo lagano, ali se sav taj rad, trud čitavog tima, čitave atletske reprezentacije,
isplatio i kad se dođe do cilja i srce je prepuno zbog toga. I sad je, čini se, naša paraolimpijska atletika na nekoj lepoj raskrsnici. Kada treba da privuče u svoje redove što više ljudi da počnu da se bave sportom, jer evo i Željko je pokazao da je u nekim poznim godinama, a Željko je počeo ozbiljno da se bavi atletikom. Koliko ima Željko? Ništa da je ovo pozna, ovo su najlepše godine. U nekim malo starijim, dakle. To. Tako reći stariji pionir. Da, može da se doživi uspjeh. Dakle, ne mora da se počne u 20, 25, može čak i u 35, 40 da se napravi veliki uspjeh. Dakle, da je ljudima kažemo da probaju, da vide, da dođu, da se zainteresuju. Tako je. Nikad se ne zna kad svakom nas dođe u svojih 5 minuta u životu, bez obzira koja je to oblast. Ne ispoljava se kod svakog to u sportu. Trebamo samo pronaći sebe, pružiti šansu. Znači, pre svega se trebamo baviti sportom zbog sebe, zbog svog zdravlja. Ne samo mi osobe sa invaliditetom, nego svako. Vidite kako dobro znamo da koliko sport pomaže zdravlju, da organizam ostane jak i zdrav. Pogotovo kod nas je to jako bitno. Ja svoj invaliditet ne nosim, to je moje stanje i ja se osjećam zdrav, jak i pun snage i pun energije. I nikad nije kasno, treba se baviti rekreativno sportom. Iz rekreativnih sportista se biraju najbolji, ko ima talenta, bez obzira da li je mlad, da li ima 15-20 godina ili je u nekim kasnijim godinama. Najgore od svega je predati se, ne raditi, to je najgore i zbog sebe i zbog svog zdravlja. A eto, ja sam pokazao da se može doći do rezultata i samo napornim i upornim radom i nema stajanja, nema predaje, gleda se napred i borba do posljednjeg daha. Dvostruki paraolimpijski šampion, prvak sveta, prvak Evrope, svetski rekorder. Sve se to desilo u nekih 5-6 godina. I sada je vjerojatno Željko neko koga ljudi prepoznaju i na ulici i čovjek koji dobija mnoga društvena priznanja. Dakle, taj život se potpuno promeni. Kako sve to Željko podnosi? Kako to nosi na svojim leđima, tu popularnost sada koja je očigledno velika, koja prija, pretpostavljam? Pa prija, ponekad je i teško, ali kad samo prođe kroz glavu da moramo da se pojavljujemo u medijima, jako je bitno da se u Srbiji podiže svijest ljudi o sportu osoba sa invaliditetom, o vrhunskom sportu osoba sa invaliditetom, kažem, koji počinje sve u masovnim takmičenjima i u rekreativnom sportu. I treba što više pričati o uspjesima kako na ovim paraolimpijskim igrama, tako i na prethodnim i na velikim takmičenjima ljudi sa invaliditetom. Kao što i vaša emisija govori, nas je 10%, to je, boga mi, jedan ozbiljan broj populacije, znači nije zanemarljiv broj i treba što veći broj ljudi da se uključi. A popularnost ima mnogo lepih strana, ali ima i onih negativnih. Ljudi do juče su me gledali na jedan način, a onda sad me gledaju kroz pare, to me boli, to mi smeta. Strašno me boli kad mi neko čestita tako što kaže, koliko si sad nagradu osvojio, a ne kaže svaka ti čast što si bacio svetski rekord i svaka ti čast što si odbranio zlato na paraolimpijskim igrama. I evo, na kraju, ima li motiva da se i dalje bori, da se i dalje radi? Jer čovjek kada postigne sve, kada dodire nebu pa ostane na njemu, kao što je Željko rekao, pre 4 godine dodirnuo sam nebo i tu bih da ostanem. I kada je tu ostao, ima li dakle motiva sada da se radi dalje? Slede svetska, evropska prvenstva, Tokio za 4 godine. Ima li snage? Snage ima, ali ja stavljam tačku na i na narednom takmičenju, na narednom svetskom prvenstvu koje je naredne godine u julu u Engleskoj i u Londonu. Odlučio sam da tu napravim presek jer treba malo u životu i uživati. Nastavit ću ja sa treninzima zbog sebe, zbog svog zdravlja, ali ne više toliko intenzivno i ne na tom nivou. Hoću malo da se opustim i da uživam u svemu onome što mi se izdešavalo, kao što vi rekli ste, u prethodnih 5-6 godina. I ne treba ići strmoglavo napred. Treba nekad i stati i
ostati tu da jesam, a onda ostalim pokolenjima dajem zadatak da jure to mesto gde se ja sad nalazim. U našoj emisiji govorili smo često, maštali smo zajedno i želeli, i ta želja nam se ostvarila da na pobjedničkom postolju u Riju imamo dvojicu Srba, i to jednog do drugog, zlatnog i srebrnog. Miloš Mitić i Željko Dimitrijević su zasijali punim sjajem u bacanju čunja. Miloše, te želje tada naše, neka zajednička planiranje, bili su ovako malo i hrabri, možda nisu mnogi verovali, evo na kraju se sve to dogodilo. Sada kada se vrati sećanje, dakle, šta je ono što prvo padne na pamet? Pazi, jesu to hrabre želje, uvek želeti tako nešto je hrabro i graniči se sa nekim teško ostvarivim, ne kažem nemogućim. Ali, kao što vidiš, ako ne želiš dovoljno, onda ne možeš ni da dostigneš to. Sad kad se vratimo nazad, to je jedna želja koja je dugo vremena prisutna. Naravno, san svakog sportista je neko odličje sa paraolimpijade. Ali s obzirom koliki je rad, trud i sve to uloženo u tu medalju, da tako kažem, bilo bi pravo čudo da je rezultat izostao. Miloš je prošao kroz težak period ove godine. Neuspjeh na Evropskom prvenstvu u Grossetu, bilo je problema sa klupom, sa šipkom i jedan period kada je Miloš bio povređen i kada je možda bilo nekih sumnji, možda nekih dilema, ali onda se za nekoliko mjeseci sve to brzo vratilo, povratilo se samopouzdanje i rezultiralo je tom eksplozijom u Riju. Tako je, pa ta povreda leđa koju sam imao pre Evropskog prvenstva me je, da kažem, malo usporila, ali nije nešto značajno uticala na celokupno i dalji trenažni proces. To što se desilo u Italiji, da kažem, jedna nepravda sudije koji je opet bio sa svoje strane u pravu, iako nije morao tako da postupi, znači da me potpuno diskvalifikuje zbog problema sa opremom, je samo rezultiralo jednom, da kažem, nekim besom, revoltom i ljutnjom i, da kažem, jednom odlukom da će na Paralimpijadi sve doći na svoje mesto. Tako da ta Italija, koliko god teška bila, ona ima jako veliki utjecaj u ovoj medalji i u ovom rezultatu koji sam ostvario. Sonsi srebro, Katar bronza, Rio srebro. Dakle, upotpunio si tu kolekciju odličja sa velikih takmičenja i sada verovatno se mašta o pohodu na prvo mjesto, tako? Naravno. Svaki sportista želi da bude najbolji. Naravno, pa gledaj, ja uvek kad idem na takmičenje, zlato je ono što ja ciljam. Sad, šta ću da pogodim, to je nešto drugo, kolike su trenutne mogućnosti, kakav je trenutno raspored i sve ostalo, ali uvek se ide sa tom mišlju da se uradi najbolje što se može. Dakle, bar ja tako radim i uvek idem na najveće odličje. Naravno, nikad nisam razočaran ukoliko je neko niže od toga, kao što je do sada bilo, ali tako ću nastaviti i u budućnosti i jednog dana može se očekivati da bude i neko zlatno odličje sa velikog takmičenja. U svakom slučaju, kvalitet života se promenio na bolje. I to je najbolja poruka svim onima koji nas sada gledaju, a žele da se uključu u sport, da je sport način i put da možda te sve svoje želje ostvare i da ništa nije nemoguće. Da, eto, Miloš iskakuje iz aviona padobranom, pa je letao helikopterom nad Rio de Janeirom kao nagradu je dobio tako za srebro. Sve se može kada se hoće. Možda je fraza, ali i nije u neku ruku. Pa nije fraza, bitno je da čovjek ima neku želju, volju, cilj, u krajnjem slučaju kako me teži. I iako nekad može da bude teško, komplikovano ili nezgodno da se uradi nešto, uglavnom nije prepreka ukoliko se obrati ljudima za pomoć, ukoliko se malo potrudi, sve se to da ostvariti i kvalitet života naravno uvijek sve bolji i bolji. I to je nešto što ljudi koji razmišljaju da sa sportom da se bave, trebaju da imaju na umu, također i da samo fizičko bavljenje sportom mnogo utiče na zdravlje bolje i kao što znaš, paralimpijski sport je započeo kao vid rehabilitacije. Tako da je korist višestruka i svako ko razmišlja bi trebao da se oproba, mora naravno znati da su odricanja velika, da je rad ogroman, da jednostavno mora da se koriguje način života i sve ostalo.
Znači ne može da se, ne znam, preskaču treninzi, ne može da se ide svako večer u grad, ne može mnogo stvari, ali na drugoj strani dobija se nešto što do tada niste imali. Hvala ti na prijemu, na svemu što činiš za naš klub. Izvolite, uključite se, imamo jedinstvenu priliku da razgovaramo i da... Svako pitanje je dobrodošlo, nijedno pitanje nije teško, na svako ćemo dati odgovor. Znači, nismo jučer nastradali, nije nam neprijatno, izvolite slobodno, šta god je. Izvolite. Koliko dnevno provodite vremena u treningu i posebno pripremama i van tog perioda priprema za velike takmičenja? Kao što ste sad rekli, znači posebno pripremama, posebno u redovnom programu. To je relativno. Imamo neka trening koji traje 45 minuta do sat i po. U visini slučajeva, znači evo mi smo sad nakon Brazila imali smo pauzu od mesec i 10 dana do 1. novembra i krenuli smo polako sa pripremama za svjetsko prvenstvo koje je naredne godine u julu. Sada treninzi otprilike traju, imamo jednodnevno trening i traje otprilike oko sat vremena. Otprilike, znači zavisi od toga koje vežbe taj dan radimo, a kad se uđe u pripremni period, kad odemo na pripreme, kad se približi takmičenje, onda se forma diže na maksimum i ima dva puta dnevno imamo treninge, recimo pre podne teretana, popodne bacanje, masaža ili obrnuto i to je to. Izvolite. Dakle, pre svega pitanje za Željka, jer, oprosti kako beše Miloš je rekao da se bavi sportom pre hendikepa koji imaju i tako, kod Željka to nisam čuo. Dakle, da li je ta želja za sportom kod Željka nastala pre ili posle hendikepa? I kako je, uopšte to ima veze jedno sa drugim? Koliko to utiče na vaše egzistencije? Od čega vi živite? Ovako, hvala na tom pitanju. Pre svega nisam napomenuo, ja sam dete koje, kažem, s obzirom na godine da se rođe pre ove ere tehnologije. I u moje vreme kao klinac osnovno je bilo, kažem, u istočnoj Srbiji tamo, nije bilo, pa čak imali smo prvi, drugi program koji je bio relativno loš i to je bilo sve što smo imali. Nije bilo kompjutera i nismo sedeli na internetu, nego smo igrali fudbal i san svakog deteta je bilo da, pa i mene samo, je bilo da zaigramo za seoski klub fudbal. Ja sam jedan od tih i imao sam tu sreću da sam nije relativno, nego jako mlad, sa 16 godina sam počeo da igram za prvi klub, za prvi tim sa specijalističkim pregledom. Međutim, sve to igrao sam u školi, završio sam srednju mašarku u Majdanpeku, u školi sam, s obzirom na moju visinu, igrao košarku, basket sam igrao za školu, ali sve je to bilo na rekreativnom nivou. Kad sam nastradao sve to, ja sam nastradao tako što sam skakao u reku, pa samim tim i mogu da kažem da je sve to palo u vodu. Tim mojim nespotrebnim potezom je sve to palo u vodu i naravno više nije bilo prostora za fudbal, za košarku tada nisam ni znao. Bilo je tu jako težak period neposredno nakon povrede i jer, kažem, nastradao sam sa 19 godina, osjetio sam sve blagodeti mladosti i života i onda kad sam završio školu i kad sam trebao da postanem neko i da zarađujem za sebe, jedno sam kupio kraj s kraja, živio sa bakom i da toj baki priuštim lepu starost, ja to nisam uradio jer taj moj skok je sve promenio.
I to je bio jako težak period, shvatiti da više neću igrati fudbal, da više neću trčati kao ostala deca, da sve ono što sam do tada mogao, sad moram da učim da radim na neki drugi, teži i mnogo suroviji način. I većina nas osoba sa invaliditetom tu poklekne, znači na tim prvim koracima, nakon povrede, što se povuče u sebe, preda se, legne u sobu, gleda u plafon i kuka na sudbinu. Ja to nisam hteo, ja to nisam prihvatio. Neposredno posle povrede bio sam na rehabilitaciji u Slankamenu, tamo je većina ljudi koji su slične sudbine kao ja, znači povrede kičme. Sreo se sa različitim, dosta njih je nažalost pokleklo i ušlo u sobu, povuklo se u sebe i predalo se. To su ljudi koji su relativno kratko živjeli život osobe sa invaliditetom, jer su od tog ležanja i od tog kukanja dobili rane i zdravlje narušili, bez obzira, kažem, što mi smo stečeni invaliditet nismo urođeni, znači mi nismo bolesni, ali organizam neaktivnošću, organizam slabi i organizam polako se uništava i to je dovelo da veliki broj njih je jako kratko žive nakon povrede. Nisam znao čime mogu da se bavim nakon povrede, probao sam prvo, u to vreme nisu, sad trenutno da preskočim jedan deo pa ću se vratiti. Igrom slučaja, ovo što ste vi rekli, egzistencija je to, igrom slučaja i Miloš i ja živimo u domu za odrasla invalidna lica. I mi smo dva jedina paralimpijca, reprezentativca koja žive tu, znači nije pravilno biti u domu za odrasla invalidna lica, nego to su neki drugi putevi nas doveli tu gde jesmo. Kao što ste rekao, živio sam bakom, baka je umrla. Sad, ja sam nakon povrede, taj dom za odrasla invalidna lica u Zemunu je otvoren 1997. godine. Ja sam 1992. izašao sa rehabilitacije Slankamena i nisu postojali domovi takvog karaktera, takvog tipa. Pa sam jedno vreme bio smešten kod tetke u istočnoj Srbiji, gde su oni prilagodili čitavu kuću, međutim nisu mogli da prilagode konfiguraciju terena istočne Srbije koja je takva kakva jeste, Homolje je brdovito, nigde van kuće ne mogu da izađem sam. I kad izađem, to je sredina takva da su u mene buljili ovako, da sam se neprijatno osjećao. I ja sam onda od Centra za socijalni rad molio i tražio da me smeste u neku ustanovu, da odem, da pokušam da ne zavisim ni od tetke, ni od teča, nego da pokušam da živim samostalni život i da se borim kroz život kako znam i umem. Gdje su mi oni izašli u susret i smestili me u gerontološki centar, u dom za stare, u Jelenac, u Aleksinicu. Pa to je bilo najbolje što je moglo u tim trenucima i to je delovalo toliko, ipak je Aleksinac, da kažem, grad u odnosu na Žagubicu i na Homolje. Drugačije u gradu gledaju nego u selu, drugačije gledaju na invaliditet, svako ima svoje obaveze i svoje potrebe da bi se ne znam koliko unosio meni u facu da se neprijatno osjećam, kao što su radili tamo u mom selu. I tu sam bio do trenutka kad je počela priča da se pravi taj dom za odrasla invalidna lica u Zemunu, jedinstveni te vrste. Pa su onda počeli, to je bilo, kaže, 97. Onda su počeli da kruže fame, pa tu ne može da ode svako, tu će ići samo Arkanovi, to je privilegovano, tu idu ranjenici, to ovo, to ono. Međutim, ja sam podao zahtev za to i dobio sam vetar u leđa, strašan vetar u leđa, jer tamo u staračkom domu, ja sam, da kažem, proveo najlepše godine, 23, 24, 25 godina sam bio tamo. I tamo sam imao nešto što ovde nemam i što nisam želeo da imam ovde i ne mogu da imam to, a to je ljubav, nežnost i pažnja svih zaposlenih, jer ja sam bio dete tamo, za razliku od svih ostalih koji su imali, najbliži meni je, ja sam tad imao, kažem, 23 godine, najbliži je imao 56 ili 7 godina i to je bio u domu zato što je alkoholičan, a ne zbog godina, znači u tom staračkom domu. Međutim, ovde smo svi mladi i svi dišemo punim plućima i svi treba da se borimo kroz život. Ja sam rekao da imam želju da odem u taj dom u Beogradu. Rekli su mi, Beograd je suviše surov, Beograd je zverinjak, idi, pokušaj, ali
a ako ne uspeš, znaj da su ti kod nas uvijek vrata otvorene. To je meni mnogo značajno. U Aleksincu sam počeo da igram šah. Igrao sam i ovamo šah, koliko je šah sport. Šah je, on se vodi kao sport, ali po meni više mislena igra i nešto, sve osim sporta. Jer tu osim vijuga, tu se ne jačaju ni mišići, ni snaga. Svo to vreme sam ja radio, trenirao, vežbao za sebe i zbog svog zdravlja. I kad sam došao u Beograd, tu sam se susreo sa atletikom. To je postojalo republičko prvenstvo, znači još za vreme bivše Jugoslavije, i meni je te prve godine sam osvojio prvo mesto u vožnji kolica, obućih kolica, ne ovih elektromotornih, prvo mesto u vožnji kolica, prvo mesto u bacanju bombe i prvo mesto u čunju, u čunju sam bio kudikamo bolje dosta. Ali u tim trenucima nije padalo na pamet da to može da ima nekog značaja na međunarodno, a i nije. Ja sam recimo bacao 12-13 metara, najbliži meni je bacao 7-8 metara, rekord iz 2003. godine je bio 26 metara i 67 centimetara, koji sam ja oborio tek u Londonu. I ja sam tu zavolio atletiku i čun je izašao u prvi plan. I eto, sad smo došli do toga da su malo Srbi počeli da haraju svet u toj disciplini, a nadam se da će do godine u Londonu i treća sastava da se zavijori na pobedničkom postolju. Što se tiče vašeg drugog pitanja, egzistencije i svega, za divno čudo naša zemlja je jako zahvalna što se tiče samog sporta i mi imamo, izjednačeni smo sa redovnim sportistima, što znači stipendije, nagrade, nacionalno priznanje i sve kao u redovnom sportu. Dakle, ja sam kao osvajač medalje sa prošlogodišnjeg svetskog prvenstva primam stipendiju. Nagrade dobijamo za svaku medalju osvojenu na Evropskom, svetskom ili Paralimpijadi, tako da je tu stanje jako dobro kod nas i dosta bolje nego zemlja u regionu. U nekoliko inserata u ovom filmu smo imali priliku da vidimo vaše trenere pored vas, koliko su oni zaslužni i koliko učestvuju u vašem uspehu. Trener nije samo onaj ko je sa nama na samom bacilištu i na samom treningu. On nama je i asistent, s obzirom da dosta toga ne možemo oko sebe, zbog našeg invaliditeta. Mi imamo pravo na asistenta, kvadriplegije, na asistenta i na samom takmičenju, znači da naš trener, asistent, bude pored nas. Kod ljudi kojima su zdrave ruke, kod paraplegije, kojima su oduzete samo noge, oni nemaju pravo da njihov trener, asistent, bude pored njih. Kod slabovidih takođe, znači imamo mi, amputacija takođe, imamo mi i imaju potpuno slepe osobe. Znači imamo pravo da nam asistent bude i na samom takmičenju. Nemerljiva je, znači, potreba znači mi, trener, smo jedno. Vidite ovako, na primjer, ja sad govorim konkretno moj i Ivanin odnos. On je defektolog u domu gde smo Željko i ja smešteni i to je, da kažem, počelo prvo dok još nismo uopšte razmišljali o sportu ni o bilo čemu. Počela je ta neka saradnja, počelo neko druženje i videli smo da dobro funkcionišemo i dobro sarađujemo. Kada sam ja ušao u sport, Ivana mi je pomagala, kako na treningu, tako i van, da bi, kada si ti završila? Prošle godine je zvanično završila za trenera školu i ušla, da kažem, u celu tu priču onako i zvanično. Da biste, ja sam na primjer po osvajanju medalje to i, da kažem, zvanično objavio, zahvalio se svim ljudima koji su uz mene bili, ne bih mogao da dođem do ovog odličja, da nemam tako kvalitetne ljude kraj sebe, pogotovo Ivanu čija je uloga u ovoj medalji i u ovim uspjesima sigurno koliko je moja. Negde onako neću, mislim, pretirati ako kažem da kad je sport u pitanju zaista dišemo zajedno. Samo je moja prednost u toj fizici, pa ja odrađujem neke stvari da bi on na bacalištu mogao da odradi to kako jeste. Meni je to u svakom slučaju, kao i defektologu, kao nekom ko se na kraju krajeva odlučio da radi sa osobama s invaliditetom,
velika strast, velika ljubav, kad radite ono što volite i onda kad vidite se to dobro prima i da to ima takve rezultate, da nečiji život, zahvaljujući vašem radu i trudu, može da se i tekako promeni, postane mnogo kvalitetniji i bude uzor za nešto drugo. Ja mnogo poštujem to što ste vi napravili i što ste sav taj vaš trud koji ste uložili i godine što ste kronisali sa olimpijskim zlatom, to je, mislim, san svakog profesionalnog sportiste. I još nešto što ste vi unijeli u Srbiju, to je da ja sam prvi put gledao Paraolimpijadu ove godine. Eto, na primjer, to je ono što mislim da kod nas ta svest o Paraolimpijadi nije bila razvijena dovoljno. Mislim da je to neka najveća promjena koju ste vi donijeli kod nas. Tako da treba budete dosta srećni zbog toga i zbog drugih ljudi koji su u vašoj situaciji. Mislim da smo imali izuzetno sreću i da večeras imamo vas u gostima ovdje, zato što ste kroz svoje izlaganje i sve ovo što smo videli i pričali, zaista uverili se da ste vi pravi šampioni, da nemate invaliditet koji imate, da biste sigurno bili šampioni i u ovom, da kažem, redovnom sportu. Posebno cenim, Željko, to što pokazujete nešto što redovni sportisti nemaju, to je, uglavnom nemaju, to je to da imate taj mentorski rad i da radite nasljednike koji treba da vas naslede. Mislim da je to nešto što svi treba da uče od vas, dvojice, odnosno od tebe. Hvala još jednom na večeri, na uspesima. Želimo vam da nastavite samo tako i da nam dođete ponovo sa novim zlatnim medaljama. Obećajte nam da ćete dođete kako budete u svojih večera. Ja mogu naredne godine. Bilo što može još godinama, Bože zdravlje.